Anupano sia abogana de shemaye mobibia atuma makwaba deba ahenkan adiokunu miensa echipo miensa kasafidie eso ene eye ebnada ayewe humo bobosome ne da etoso adionu enso afimpinu ene adionu miensa na abusia na brada na ebnada demu pa ofisa ensemporon sempewa ewo kromene de okopie mu wo asen not abatron peswa so a ampaya eja ehurubutubutubutu ewo ho mu nsem nyina da ene ewo beti ebie braso ese ensama wodro asamufo asamukrogen enano peidi amaye no ye betina se ensemi ye boaboa ni nyina ano afri kwadwo apaw newsroom bebi ametie yi eye eno ekua afrankoma studios eno batampa ni studio na metie a mebetwe ne sre ne abasa ama wonsam no ni ebedi mu akotin ebi ene se ani afri SHS so anhyehyeye asofo awode nimu ahomasia ne adisian sensem nyina da esi ne sre so wadi atudwe kire mu se dwumadie ne ne wama yirimu pampi ye papa penu kura ka hu bie ana wasi social disuafo wo etwrei ene modern bo no eso konkan ne ntie wakasa no betimu enkyirikire mu na abusua asenot abatwe ya yegusu ayeka hu nsem yi na nanu matena konya wo mani abre sabre wo magunsa afra na nanu abusum se ne dey abatwe no wamu beta ichire se ne ebiya no kwadie pepaye enso ebetimi akoso wa ansa fufro mu nso organize labor wa mani abrichire mu se Chinese fo anya de wo betimi ni wo maye adwuma enti sase de na benefo satinchina Chinese fo ne wo mu beye adwuma de a ane wo mu so wo moka achire benefo se busumi ye besimo wo mu ebeti atua wei ane sama wodro achese amai fufro so sam eka hu bie anena no pe ya bono koso ayede eba besomwo enti ya no wadi yachi abefo ntentan kase ne so Facebook aya Ahenkan 93.3 FM juwa na wa like wa share ye ama fufro so enye bia hwe afei so wuwi a ene YouTube live so ye demu ewo ho adwenkyere krona wo betimi de afa emai so 0594 841044 0594 841044 also the for why yen sabeka senya wo chiro no yenyi bi mfiri mu emfa bi nka won sa pepepe ane ebekenkan no ama wona no pay yemfa enase ema Rich Drop Enterprise kofa baye our the Rich Drop Natural Mineral Water and a fay Rich Pack Natural Mineral Water aba edwama so na daroma waso ya sensika afem enano pay menso amache peni me bekenkan kase ne me betese midin ene mame akia January afei abusia ensem no enchiremu enin abusia yesha ensem na se ana chese yesha se de free ehumesua ane adisua ho ensem ebisa wo man konkron ga na enewom esa fapim bia da gina kua yoso wo man mu na so eba na adisua ensem so ayentete na se kra ebisa ehumesua so eboa ye pa education is a hallmark of success and ntino wobia wona bad bad asefo asasi so enei ekwan bia so wo pesesa akwadako no wotimi ekosuku no wonya nteteye dachi wonya fa pempa bi agina so ene wobi beye doctor ni a agina disua so wobi yo obeye okirekire ni nyina ja agina disua so mi amitiye yi edisua nti anene meti anti edisua ho sensem ya fa no fa pempkese pa e wo my Ghana ni wiase afa na nyina enu ti aban ya wo abanwom MPP aban wo ba ye pen wode hyehyɛ ahodoɔ bi agu apon so a wo kire mu sɛ ene edisuafo pina wobi wo wa wonya wie tro bi yisi jeje sa wonya wie ye no bekwa kohwem na tse wetwa kama enso nkade a wode betoa so won toaso suku wo no na eno no anwen ne se enti wo wie ya na ne wode adane kokoo tie ne kokoo bo ne wo bebo kokoo abo kokoo a na tse no so akoye bibie wo ho wo bi so wo wa sense wonim se wo tro bi yisi ni kura wie nya de suku no
wobetimi atoa so ntene ne wonya ntwerokura no wotifie enti aban ban wo chem sese ne be ya ehumesua ne adesua betu mpon e wo man Ghana munti entraso suku no wo ye ni free wanyi obi asempo wanyi obi ateku eye kwanti wunya wie bi si wunya twero ya nsohwe ne ba monten so na ne wuhia ne wo choboso ani adware ye wudware wie ya ne wakukuru choboso si uti so wona wo sen wo kwa akotwa wadesua eso na adesua yi free SHS ba ye eno wo so ho nsem abusua sen ya bebre double tracking system e bi kire mu se enya de a eboa entika wa mu kwa de ankampanifo hwe na sa double tracking system isu yentimi enyi free wo enam so ema wo swafo wo hwe ehumesua so doctor ya osei adi twume ne wo de atodwa kra wo kire mu se suku adan wo mu guso wo mu sisi bie ebripemu double tracking system no wo be ye free wo what trying Samso Cran watcher say, as Suku Dani Bua, woman sisi ama say a buso, and to come maintaining with cramp a double tracking system. No, Wamu Guso, Wamu Tremuntinigana for Yenya, but the Yanumus in so, and find tray or per day a double tracking system. Wamu bomb whom what dinsa won't bet me a year free more, and Munchretremu what they are to dry. Now for frog cross so ababe bomo, a bimuchremu say a son free senior high school free SHS in tip. Adisuafo no kwa wamuntu atekuntu asempointi no atechefo ni bi kurampo echira de ne osuani no watu na adwumnya de wo besua ade enye wono na ebo ho ka enya ne maame bi na ebo ho ka enya ne papa bi na ebo ho ka enti watu wa ne wo hwe ticha nenima wo kira de wie yese wote ase wanti ase enya enu kura ho ano no adisuani ni woje enti enam so kura ma je adisua ho sensem ene kwafom gwa ne sa eko ene ensem ni de bebre na na se aba monte so na ensem yi ba ye ana doctor ya osei adichumo waswafo wo hwe ehumesua ene adisua so wadi atudwa wo chem sesa ensensem na ekoso no wase eyehodo rather semnya de anukuro bia wom enti wo besre wo man Ghana ni mu adehye ese fiti na ya krosa wonam na wokote se wo bi kika sansem na sre se woni akunu hu ebsanya de anukuro bia wom wo chem se free SHS yi ba ye ani akyerɛkyerɛfo no wo bom ho moden adisuafo so so wo manya ho akwanya no wo so ebo mo modin ye pa wo chem se afie twemu afimpinu ani aduonu mienu aya West African Senior Certificate Examination wasi sohwe kwaso no wasi enudi adanse pefesa abayi bon ho moden ewo humesua ne adisuan sensem ewo maimu waka ne san wo kire mu se afie twemu sohwe kwaso wasi sohwe no wasi adisuafo ne bom ho modin ye papa jese twa wo mu twa ye no enye chaketra ni nyina da enya free SHS ho enti na waka so amanato Ghana fo nyina trimo esa aban agusu de ehyehyɛ ya wodu ogu ponso a ebetimi aboa ma free SHS no ensakra ya wodu atimi abemo na empo ne enkade a wamu hia ebeboa ma edisuan sensem atimi akonkan no eno susu wamu bo mu modin ye pepse aban yo wa banwam nani so ade hunu ni trimo po ene na koma so ade seden nyina ene se edisuan sensem ebefa ne ntoma pa efra wo manmu na wo man Ghana ni mu ade hye ni titru ene edisuafo no wa mu nso enya fa pempa bi agina so na wase ne ede kura ne se abai ade hye ye gu aponso eno no ebeboa ma che se ebre ekọ nanim no double tracking system ye free wo no na edisuafo bebre na so nya kwan akwa medisua so wa mu tua wo medisua so no na ne ehye ye ne enkade ye de gu aponso no eno so ba beboa ma sa edisuafo yin so no wa mo daachi enya fa pempa bi agina so wase ne nyina ya aban hye ya wode gu aponso saban yi wa ya krado se na famu de bia wo betimi aye aboa ama ehumesua ne edisuan sensem akoso ewo man konkron Ghana mu no wode ne nyina egu aponso na edisuafo no wa mu nso so enya fa pempa ene daachi pa bi ewo man konkron Ghana emu. Increasing enrollment did not diminish learning outcomes. And if you doubt it, look at what has happened at Kumasi High School. So when you hear people talking about, no, the free senior high school is rather hindering academic performance, tell them that is not the case. Go and look at the WAEC results and it will tell you that we have the best learning outcomes in this country last year. The last 8 years, the best result was 2022 results. We created an incentive grant program. So teachers are given extra money to provide
require extra support. That was not the case before Free Senior High School. In addition to that, we ensure that every student has core textbooks. That was not the case before Free Senior High School. So the Free Senior High School was implemented in a way to take away the devil of low academic achievement. You increase enrollment, increase learning outcomes at the same time. We are not gambling with the future of your children because we know exactly what to do and we're executing it very well. Abusiani yoswafo sha ehumasiani adisia so Dr. Yaw Osai Educhum. Abusia ya transam ne so ewansafo from ene day. Wo kopia mu ase no tachase ya ka wonsama ampaya edwa. Ane se ene by election wamode ehhehya so na ne wamasanso atoaba. Ede yimra shebedwani ese Supreme Court wagina wo man Ghana amamra so. Ede atudwo chemu sa enka ne mra shebedwani ya no wo ho. Ene wamfa kwan paso no obeye mra shebedwani no wanam kwati kwan so pa. Eniyama bi enni kwan se woye no eno no woyeye. Eniyama bi ase bia ni wo man Ghana amamra ne mo abra ne no a anu wakwakoye ye se eba ne sen anu wo ba bi ye mra shebedwani a wo kita eya citizenship mienu. Ene obo man konkrun Ghana mu a woye Ghana ni wo kopie mu Canada so ene wo saso aye honi ekwoba ne sa entwa ye Enunti Supreme Court man Ghana court batan penny ejina wo man Ghana amamra so ade tudwa wo kire mu se Yewura James Jachikwesi na no wodun anedi mra shebedwani ewa asenot abato mpeso so ne nkrata sem emfa ye ntini senti no yagisa di bre ne every nsem ene ebusuan sem ye ni masem dada na ejebo ene dey ana to se eja enya bedra brewa enso yi puma wo kwa mu tine dey asenoto ebusuan paya edwa wo ho NPP amayokwo wo mani abrese kwan bia so asenota konwa no mu kohwim wo mu koje ade aka wo mu de ho NDC amayokwo ni su kire mu sa konwa no eye wo mu de anti kwan bia so ni ade ne ne no no an wo de anti no wo mu ba priye pasa konwa no wo mbesa so atena so enti na de ni asenota an panon so pepepe na tisa batro no ahihya so ehwo sem ebusuanya sem ketwa na enam so ama nanano matran konwa wamo ewa asen atia no eno wa asen not mansini ni emuo wamo di atudwa chamu sem pempi abatro bekosu senya ene ewetimi wakame wodo rather sem etimi akoso pa enuti wamo so akoya nanano matran konwa wamo ye mpenifo no wamo se ne de wamo ntena senfo wamo nsa enhye wamo demni fem amamre ni amane kwan so ne wose wamo ye no wamo susu ebeye na nanano mu ekire mu se wamo tetete huhu bie huhu se ensem bi ekoso a enye nsempa ne wamo ti na wamo chem se wamate esa NPP amayoko no wama ye krado se kwambia so ene asenota konya no wamo je abo omobo na enye sa de hye ne kwoto aba momo na embom no ebia wamo benyam koro no kwan so na de wama wi abato anim enu ti na nanamatena konwa wa asena che no kire mu se ne sapa de enya de a wamo ebepene so ne apene so kina enu ti wamo susu no ene amamra ne amane kwan so wamo gun sapa de afra na nanamabosom se ne abato ebekoso ewa asenot no wamo mra meta wo machine ne di kan kura no wamu fre twedi apombasa ye adom kwame eso mra meta wo machi na face no empenifo awodro wo manyom ba bi ko awase not abatron person ne so no wamu so mra meta wo machi ye pass ne be ya abatron betimi akoso asumdwe kwai so na wamu kire mu se ni titiriw ne NPP amayoko no wo bia wani ma obe ya na adwen se wo be bokro no wo be wi abatro nim se ne be akonya no abekọ NPP amayoko na fa no wamu se wamu na nanomo papa na nanomo abosom esesa woni akono ene ne wamu fa na enya ha na nmo sepa wamu ni sa woni akono eni efsa wamu de wamu penukwade ene pepeye ewo eye abato animo esansa wamu tete esa na ebinam kuntu ase ebinam kwoti kwan so prisa kwan bia so akonwa no ebetimi akọ NPP amayoko nafa wamu se ne sapa de nya de a wamu so betena se ayehwe ha ye nuti wamu egu ensa de ne abatro no asetwedi mpon kwame ensa eni empo na nanom abosoma wamo ewa asenot abatro empeso no enso ensa
what I'm writing about you to go and go on to the kingdom here. And I'm the music and the Muslim is that. You can't change. The same Adamo, the gentleman, the giant couple, the way you change the sun, the country of them, the other part, the brother, the other one, the one young, all so bad, and this year, a certain animal, and the little one. The one young, all bad this year. What will they want? One young problem, they are every before, we are proposed. We are proposed. And just a problem. Tell me, the Papa, all the only way, all the only one get someone that are doing a very one get them for the eye of Patricia. I mean, one know what they want to do. One pay, one pay, one pay, one again. Abusia wei aya nananu matan konya ewa asen atiano enuwa asen not abatwan peso so ene wo mani abriye papa nani kura mu an wo mu sasu gunsa wo mu kire mu ese wo mu sra twediampon ene nananu ma awodo awamo ewa asen not abatwan peso ane so nanabo sompra wasi ene abatwe ehu behia sa asumdwe mapa betimi akwaso ntini edikai no wamo esre asumdwe afeni etosu mienu soso no wamo sre ahoban bo ema enkane mampani John Dramani Mahama ani empono masebedwani enkane wati wa makonwa so eyeyera James Jachikwaisen ani NDC empenifo awodro ene wamatiete wamchawchemu akwakopie mu ewa asen not abatwa mpeso ne sese wamo mo obibia ho bayane wama bei ento akwasisa abatwa ne bekọ na wie ya na chese wobia esanso asan akone difremo wase woni nyina soso wamo de sha na nanom ensaso wamo hwe na wamo mo obibia ho ban abone antu wobia Abusia wei aya nananum atran konwa wamo ewa asen achenno no ewa asen not mansini ni muo ni nyina da ejina ene abatwa ebekoso ewo mpeso ne so by election wamo betu aba na chese wamo ede yom mra shebedwani ne eni bre abre no emu ensem nyina da yamane boni adwempa Kofi Mensa adwempa hini Kofi Mensa adwempa pana papa eni wanim kanie wogusu wo hwa nani wodidi ekire ne ekoso wo ho nyina ntina ehun sem nyina so abusua na wo beti ebie ye nyina so na yefa enase ema Rich Drop Enterprise kofa bae awade Rich Drop Natural Mineral Water aba ejama so na fe Rich Park Natural Mineral Water eso abejama so ensue ene de afa abafunfudie mu ani yaso ne so ne sunti emu eda ho emu so atise nkrojin ni pedua no menti da se kom ekun obi na emom insukom etimi kun obi papa na enu ti ubenu so ahwese enso a wodi ko ni pedua nim eye ne enkofa wo hawo ene atete bia emre ni pedua no nti sade ne ne wo achema boabo ene ni potem na obenu nsuo dia eno ane Rich Drop Natural Mineral Water enso asoye hweye nuro ene enuane so Food and Drugs Authority wamo agye atum se ko ni pedua ni mu eboaye pa abuabu krodwem ni achemoda krodwem mu dia ensoto enti wodwadini a wodi nsuo hu agya sa won so no emfaso ne bekoso na emfaso ne bedoso dia
fa ho ekodom rich drop natural mineral water na ne wusu to bi eton utu bi to wa ensoto sesia nesa enti ne koba ne sane efaso no eno so etimi ekosuru ye pa rich drop natural mineral water ene rich pack natural mineral water achima boabu krodwai mu anasa achimo dan krodwai mu ano wodweni ekire mu ewoye achima boabu pistan wo benya nsuo ni bi ewo ho Ahenkan pumpuni mantem so kaswa CP ewo so wo benya nsuo ni bi atonkyerechire mu bi ano wa frempenifo wo mai so 0241 666508 0241 666508 and I say 0555 250872 0555 250872 now ni penifo so edikesi bom rich drop no wajeme so always rich always pure afei abusuya yatwa ensem ne so na yetre so bosopo ne de ni akire mo ewo ensem fufuro emo na COVID-19 coronavirus 2019 November bremu na chese etwinity epieye ewo mai kronkron Ghana mu na ansa na ebeba kra na chese enkronkro awodo de atiate se ewo ho mai mu ade hya wo motra nanan mu wansi edo no na eye asifim eye pa na COVID-19 yi ene na ho hyehyeye protocols awodo edigu aponso nyina ne enke kwakoye se ne yato no ejeje mu ofise bi kire mu se yade ne kra no eni wo biemti ho hyehyeye kra wo munya enisu ebiemo enam so ema amansan kabom ko ehwe apomuden sensem so World Health Organization penifo ade atudwe chem se no kra esa yade ne na hwe ano abras ne mom no wo mo besre ye pasa ahunidie mapa hunya ye pa se enya COVID-19 nkwanti ne ye boye ho ban se bi o se nyarewa ahudo bebre na ewo hwa se wutimi hwe na ne wutimi bo ho ban wudi ho esunia enya de betimi aba betena ni pedwanim ebeboa ye pa ama pomode won sensem so etimi akonkan enti o chemu se sabre ya COVID-19 coronavirus yade no eye tu ne tuase na ebre ne ho ase no enu nkire se ho protocols ho hyehyeye hohoro wonsa ene wo hyehyeye ni nyina ye tu aguwom se koba ne sade a enya de betimi abonti wa muguso a wa mo ebon kaye ese protocols awodo ahunidie mapa ewo se etimi kwaso na nyarewa ahodro pina sabio enam efiso eba ni pedwani mu no ye betimi etuase World Health Organization penifo kire mu se eka wa mu nkwanka ento enkosi afimpinu ene aduasa 2030 na nyarewa ahodro pina enam efi esoba no ene ano etimi abrase wiase afana enyina bibre man yenso yaka hu bie watwa ne nsem so na wo kire mu se ne ukopie mu ebibre man enkronkro ahodro pina ene nyarewa ahodro na ne Ebola sanso amanhum ne so awo kire se yade ba kwa edi amanfo enya ewo ebibre emaimu eye cholera yade no enu nti wo besre ye papapa esa ahunidie no ehu ehia yento enkoso eni swefse ne coronavirus ana ano abrase a wo chem se yade bi ewo ha afei ana emanhum ne so ni nyina no se yehwani etimi adi ehu so enia ye betimi kakran wo sesa nyarewa ni nyina so ano ebebre ase abusuya yegina ensemi so na ene anopa no sia kase no so ye de sie sori so na dwumedi a wodo aka no enso atoa so ma chi dwumedi ye bedwendwen wo my Ghana enho enti frobi na ono so enfrobi kabi emami kabi eno amamu a ene ye buo ewo my Ghana mu nti so betimi a kire wadwen asin north ene ampaya eja eso ewo ho anu pay me producer watena fidie na chi echinchim na fidie na fruma emame Kwame Asante Facebook live YouTube live ono a ana etwa